من اگر ما نشوم تنهایم. بزرگواری بسیار خوب گفته است. میگه من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی تنهایی. پس کی میخواهد که یعنی که من و تو ما نشویم، خانهش ویران باده. در همین زمان اهل بودن ما بسیار مهم است. از ما بودن ما بسیار مهم است. استاد خوش آمدید به برنامه ما و تماشابینان عزیز. السلام علیکم میگیم، چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. یک زمان استاد بسیار خوشحال شده بودیم. از چی بود و از چین پرچه شعری را هم شروع کردیم. یک مدت هایی که خیلی زندگی به پستی و بلندی نیست. همسایه با همسایه تیز می شود، یک ماجرا می شود. بین همسایه ها ماجرا شد، نافهمایی شد. مردم ما از محل به ملت شد. یعنی محل بازی در بین ما قریب که گم شد، قریب که، چون همه تاجیک شدیم. همین ناموس بسیار یک چیزی مقدس است. اگر همین چیز به معیار باشد، ناموس داشتن و نداشتنش یک سو، اما معیار بعدا نفر شاید کم داشته باشد، بعدا نفر زیادتر دیگر. همین چیز در اکثر ما هست و جوش میزند. بسیار به ناموسیم. این تمام جهان میداند و خودی حاضر در همین زمان دیده ایستاده ایم. خلاصی گپ اطراف همین مردانگی و ناموس و بعدن چیزهایی که در مردم ما هست خواستیم صحبت کنیم با شما استاد. به نام خداوندی که بسیار توانا هست و بی‌مثل است و بی‌مانند است و نیازی به مکان ندارد. و سلام و رحمت و درود الله مهربان بر روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر تمام تماشابینان و تمام گوش کنندگان این نشستی را که برادر ما دلاور که در این بسیاری از سهم کلان دارین، از خداوند در ابتدا دعاگاه هستم که الله مهربان همه آن خواسته هایی که در دلمان داریم یا با یک امیدی که می نشینیم یک ساعت دو ساعت از ما و شما میگذرد، خداوند یک نتیجه های نیک بتد و مردم آنچه را که در اینجا گفتگو میکنیم مردم ما به فهم همین رود، درک نو و از همه بالاتر همین که پایبند این شنیدنی ها شود. این تمنای ما در ابتدا هست. تشکر. بعداً رفتاری جوان ها رو میبینیم. راستی چون از ناموس سخن کردیم، ناموس نمیبردارد قلب و نمیدونه انسان غمگین شود، گریه کند یا به حالشان خندد. در برای بیسوادی و یک سو میستیم. خودی حاضر در جامعه ما اگر میگفت، استاد میگفت که اگر چمپیونات شود، یک بازی چمپیونات شود، چگونه که اسپورتسمن ها ورزشگرها میکنن، شاید جوانان تاجیک مست در همین بابت جای یک شوند، یعنی قهرمان شوند. همه کی هستند؟ آنهایی که حاضر زمانه اینترنت شده است. این وارد میشوید، دشنام میدیند، هر چی میگویند همین ناگفتنی است. هر آنچه عیان است حاجت به بیان است. راستی از همه با یک علم‌آورش چنین است که یک نوار در خارجه دیدیم، کلا نوار خارجی از خارجه ها حتی وارد او شده میبینیم که همه یا منتداری دارد یا چیزی دیگر، در همون جا هم تاجیک به تاجیک جنگیده ایستاده است. دشنام دیهن او پاک نشود ایستد. هر نفری که میخواند آنها گناهگار میشوند یا نه، این همش رو مفصلتر
برادر عزیز دلاور، مثال شما میگین که وقتی جوانها را میبینین در اینترنت، در نوارها، بسیار با یک لحنی تند، بسیار با یک زبانهای آلوده فحشایی وقتی صحبت میکنن، گفتی شما حقارت میکنن، بین شما چرا ناراحت شدین؟ چرا شما ناراحت شدین؟ چرا نفرهایی هستن که ممکن از همین مثال با تبسم میکنن، میخندن، کیفیت میبرن، در کار شود لایک میمونن، در کار شود پدیلیتیا میکنن همین نواره. برای اونی که همین چیزی که خودت حاضر ناراحت کرده، این برادر عزیز من گمانم میگه که ای سالم بودن شما خبر میده که شما سالمین. شما مادام سالمین، در هر چیزی که میبینین ناراحت کننده است، عقل شما که او یکی از اصحاب پیغمبر به نام احنف ابن قیس بود، گفتنش که ما خیر ما یعطی العبد. احنف میتونی که بگوی همین بالاترین بهترین چیزی که خدا به بنده میده چیه؟ اگر دلاور جان حاضر ما میره شاید در نواری قد کوچگی کنیم، همین سوال اگر ما بگذاریم، بهترین چیزی که خدا به بنده میده، شاید برادرو امروز مردم از خانه و از ماشین و بینین از ثروت و از همین صحبت کنن، لیکن جناب احنف گفت بهترین نعمتی که الله به بندش میده ای عقله. همون عقله که برادری ما باشی شما را ناراحت کرد و شما در حال پشتی حقارت همون نفری که خودش تاجیک نام میبره، شما در سیمای او تمام تاجیکستان را دیدین، ملت تاجیک را دیدین، سرزمین تاجیک را دیدین. بینین شما در اندیشتون در ای رفت که دیده یک جنجاله که خانگی میکنیم با آوازی پست درم میپوشیم تا همسایه آگاه نشوه، همسایه درکدار نشوه، یکی ایمی سخنهای ما و ای جنجالهای ما آگاهی پیدا کنن. شرم میکنی، یکی خودت شرم کردی که تا همسایه ها توجیکی ما را مقصدم خیلی بهاگذاری نکنن. بر همین برادر عزیز و گرامی، همین در ابتدا خیلی که گفتی ولی درباره علم یا درباره تربیت، همون نفرها همه نیازی بر همی را دارن، نیازی بر همی دارد که اونها را ما باید که تربیه کنیم. من هیچ وقت گمانی بد در راستی اونها پیدا کردن نمیتونم، به خاطری که من سرگذشت بسیاری از نفرهای را خوندم که در ابتدا همون خیلی بودن، لیکن بعد شنیدن، بعد اهمیت دادن بهش آمدن که یعنی ما نادرست رفتیم، ما کارمون خطاست. برای این من گمانم همیه که شاید که این همین ناراحت کننده اونسه که برای شما بود و اونسه که من حاضر بیان کردیستم شاید همین را گوش کنه و یک خلاصه براره امکان دارد. میگه عقل ها را عقل ها یاریدید. بینین برای همین شاید این عقل ما عقل اندکی او را با یاردم کنه. شاید امی ورطه شرمندگی و خجالت و بدنامی شاید همون جوانای خود مثال جوان دخترای شاید امی ورطه ببرویه. برای همین گمانی ما همینه برادر دلاور. ما هنوز در برای گفتارشان صحبت راندیم. حالا اینجا باز رفتار بود. بعدن حالت ها هست که یک رفتارهای میکنن. دل را غلام عقل کنید، نه عقل را غلام دل. دل هر چی میخواد گفتن، بعدن که عقل به کار در آمد بعد تحلیلش میکنید یا پشیمان میشود یا چیز دیگر.
ан чизҳое ки дар комментария менависанд ё дашном мекунанд, ҳар нафаре ки хонад онҳо гунаҳгор мешаванд то пок нашавад агар ё на? ба нутқ одамӣ беҳтар аст аз давоб. давоб аз ту беҳ гар нагӯӣ савоб. аслан мега давоб чорпоро меган. мега медонем фарқи ҳамин инсон аз чорпо ба чие? ба ҳамин нутқай ки инсон забони гӯё дорад. агар мегад ишора мекунам, агар бо ҳамин забони гӯёе ки аллоҳ бар ту додай, ту агар бо ин савоб нагӯӣ, ин яъне ту агар сухани хуб нагӯӣ, аз ҳамун ҳайвон ё чорпо ту поинтарӣ, ту пасттарӣ. бори дигар боз ман ишора мекунам ба ҳамаи ҳамун нафарҳое ки ҳатто дирӯз як барнома буд, барномаҳое ки аз берун будану фақат эродгирӣ доштанд. вақте як нафар каме аз ҳамин ободиҳо гап зад, як нафар дига аз дохили ҳамун мардуме ки эрод мегирифтанд риш доштанд ки бо ҳамин ришои мо шумову риш дошт. гуфт ки ба ин гапҳот ман тра задагӣ нестам. ба худо қасам да бинеда ҳамин оя ҳамин муомилаи диловар. агар мисол нафаре ҳамин гӯш кунад беис, агар ба забонам кунад ба қалб мегӯй садқаи одамгарид кунад, садқаи инсонит кунад, садқаи ҳамин тоҷик буданат кунад ки ту мақсад бо ҳамин рафтору бо ҳамин гуфторат мақсад ту бо ҳимояи мақсад гӯё ки ҳимоя дорӣ. аллоҳ раҳмат кунад мавлавиро мегуфт ки аз он рӯяд гулу боғ, гулу хор андар ин боғ ки ҳам тӯтӣ дар кор асту ҳам зоғ. ин дунё як дунёе ҳаст ки гул бехор намешавад. як дунёе ҳаст ки дар баробари ҳар булбул бояд зоға ҳам аллоҳи меҳрубон қарор дода. агар чанде ки вақте ки мақсади мо мақсад бале ҷамъ карданай, мақсади мо обод карданай, мақсади мо дӯст доштанай. бибин агар инҳо мақсад набошад, агар инҳо набошад, бародари азиз, ҳамун нафарҳое ки ҳозир мисол линго дароз кардагӣ истироҳат доранд ё дар ягон ошхонаа ки мисол қаҳва нӯшидестанд, ҳамаи анамин тинҷӣ моҳай, анамин амни моҳай, анамин ободӣ ҳамин мулки моҳай ки моҳо ба ин соату ба ин лаҳза расидагием. немишхел як одам ба як хона доштанаш ифтихор мекунад, ба вазифа доштанаш ифтихор мекунад. бояд ба ватан доштанам инсон ифтихор кунад, балки ман ватан дорам. лекин ба ин гап тамом намешавад. ҳамин ватанам бояд ба фарзандои ба нанг, ба номус, ба ғайрат, ба оршам бояд ватанам ба ҳамон ифтихор кунам. аз ҳар ту тараф бояд ифтихор бошад. ман ифтихори ба ватандорим кунам, ватанам ифтихори бар ман кунам ки ман дар дохилам мақсад дорум нафарҳоеро ки аз ман ҳимоя мекунанд, дорум нафарҳоеро ки мақсад аз ман пуштибонӣ мекунанд. баъд ватанам ана ҳамин хел ифтихорам бо аз мо шумоам бояд бикунад. барои ҳамин ҳақиқатан мо бояд дар гирди ватан вақте гап мезанем, ина имрӯз оли ба қадри ватан бародаро бо мо расидестем, дидестем ҳамсояи мо дар кадом аҳволай. ҳамун навори даҳшатеро ки дар ҳамун самолёт овезон шидани мардума дидем. бин беватанӣ ё ин ки мулкта вақте як нафарҳои меянд ишғол мекунану барои ту дига дар уҷо ҷой нест, ба чӣ чиз розӣ мешавӣ? ба чӣ чиз розӣ мешавӣ бародари азиз?
барои ҳамин мо бояд дар гирди ватан вақте гап мезанем мо паямбармона бин бародари азиз мо далели шаръӣ биёрем барои ҳамин нафарҳое ки яке мабодое аз ҳамин суҳбатҳо агар нороҳатӣ пайдо кунанд агар даъвои дин бошад ҷиҳати диниша гӯш кун вақте паямбармона аз Макка берун карданд чӣ лаҳзаи ғамангезе барои паямбар буд ки вай бояд хонаву дарша тарк кунад бинед вақте ки аз Макка берунш мекарданд худаш дар суҳбатш мегӯяд қафо мегашт нигаҳ мекард қафо мегашт нигаҳ мекард вақте охирон ҳамун тепа-тепакҳои Маккаро диданда баъд гуфт э Макка гуфт бо ту ман паноҳ ба худо намекунам аз худо умед дорам ки ман оли бозгашт ба ту дорам ба худо қасам гуфт агар маро аз ту берун намекарданд ман берун намешидам лекин чӣ кор кунам ки берунам карданд барои ҳамин вақте як пайғамбари нозанине ки гӯем ҳамаи мо оли умеди шафоатша дорем даъвои умматиш дорем вақте барои зодгоҳи худаш ашк мерезона паноҳ ба худо мекуна ё мега ман ту берун намешидам чаро мо мисол ватани худмона дӯст надорем ҳоли ман сухани ҳамин ибни синоро хондум ибни сино як гапи зебо гуфта табиби машҳур маъруф мега агар куҷое сафар кардин бо худтон хоки ҳамун ватантона бигиред як миқдор хок бигиред агар мабодое яке мазатон гирехта табтон дар ҳамун кадом ҷое рафтин хира шид як гардака ҳамун хоки ҳамун ватани худтона дар об андозен ҳамонро бинӯшед ҳамун табтон аз бан ҳамун хирагӣ меравад барои ҳамин ибни ҳаҷари асқалонӣ қозӣ байзовӣ инҳо мегӯянд ки ҳамин вуҷуди мо ба аз ҳамин хок бисёр мутаассир мешавад бисёр мутаассирае барои ҳамин ҳақиқатан ҳамин чизҳо хеле ва хеле таъсири зиёд дорад дар гирди ватан ҳеҷ вақт мо хиҷолат ҳам нестем ман алҳамдулилло мегӯям ки бисёр хурсанд мешавам вақте ки дар атрофи ватан гап мезанам ё мардума ба ҳамбастагӣ мисол даъват мекунам ё барои дифои мулкмон мисол вақте ки ман даъват мекунам ман дар инро бисёр вақтам хуш мешавад бародар диловар ҳар он чи аён аз ҳоҷат ба баён нест вазъият метавонад дар як лаҳза тағйир ёбад аммо ҷавонои мо инро мардум шояд фикрашон гӯянд ки ҷавонои мо мегурезанд аз хизмати ҳарбӣ омода ҳастанд ки пул диҳанд омода ҳастанд ки ҳар кор чӣ корҳо намекунанд ҳатто бинед мавсим ба мавсим тақсим мекунанд пеш аз вай як моҳ пеш аз оне ки даъватӣ мераванд ҳамин ки ҷанбаст шуд боз мебиёянд федератсияи Росия мераванд ва ҳатто як ҳуҷҷати дигар аст ки муваққатан қафо мепартоянд умуман канораҷӯӣ мекунанд агар дар асл пурсон шавем бояд ошкор гап занем мегӯянд ки дар он ҷо мезананд мо дар он ҷо гурусна мемонӣ ана ҳамин чизҳо гумон мекунанд дар таърих чунин омада буд аммо дин дар ин бобат чӣ мегӯяд шояд баъдан нафарҳо ба ман эътиқод надоранд ба шумо низ эътиқод надоранд аммо дин чӣ мегӯяд дар ин бобат диловар дар давраҳое ки мо хизмат кардем дар зеҳни мардум чизи дигар буд агар касе хизмат намекард дар ӯ бисёр нигоҳи хуб набуд ошкоро гап занед духтараш намедоданд ҳатто ҳамин нигоҳи хуб и ягон дард дора ягон мушкилот дора ки нагирифтам хизмата нагирифтанира и чаро хизмат нарафт даврои мо ҳамин буд дигар чизе ки шумо гуфтем вақте ки мегӯянд гурусна мемонем ё мезананд ки як чизое ҳаст ки ман агар ба ҳозира қати гап занам шояд бигӯянд ки и дар рости худ ҳоҷӣ намешаве гап шояд бигӯянд
به خاطری که ما هم خدمت کردیم، ما هم گرسنه ماندیم دلاور. در اونجا بود همین خیلی نفرهایی که خوراک هم خوردن. با خدا قسم تا 8 ماه اول این سریع مسکه میدادن. همین مسکه را ما خودمون میدیدیم که همین خیلی میگرفت تای پیش شد، همون مردک در موزش میپرد و موزش را میشکید، تنه میخوردیش. لباسی نود میدادن، همین تلپکی نود میدادن، قخشروی بود که میدادن، تلپک هم میگرفت، تلپک خونش را میداد، سرت میموندی. لیکن یک کار بود در همون دارن که همی باید با کسی گفته نشود، همین چیز پوشیده بود. مکتبی مردانگی است خیلی. این میده این خیلی نبود که در یک نوارش کنن، در دیگر خیلی یک کار است که منم طرفداری نیستم که فرزندی ما اوجا گرسنه مانه، فرزندی ما را بزنن. لیکن در یک خانه 4-5 فرزندک مانه سرفروش نمیریم. تصور کنید که در یک کازارما 200-300 تا بچه خوبه. در اونجا مقصد همه اونها مقصد ایتا آداب و اخلاق برخوردار نیستن کو. خواهی نخواهی در بین اونها جنگل بی مقصد هر خیل نمی شود. همه ای را اداره کردن، همه این کارهایی که می شود اونها هم وقتی که همه آدمایی که کنترل میکنن، اداره میکنن، یک لحظه که پیش چشم ما دور میروند، همین کارا میشود. برای این یکمش که برای جوانای ما باید که سبب نشود که من گرسنه میمانم. اگر حیاتی صحابه را بیاری که در پهلوی پیامبر ایستادن، دفاع پیغمبر کردن، همون چی میخوردن؟ پیامبرمون عایشه مادرمون میگه 7 قطی در تگ دیگمان ما آتش نمیماندیم، یعنی دیگی ما نمیجوشید. میگفتم بعد چی میخوردین؟ میگفت 2 چیز، خرما و آب. پیامبرمون روزهایی شد که در همین بالاکی معده‌اش سنگ میبست. برای همین این رای بگیم اون مردانگی و رای خدمت و من از خودم مثال آوردم که ماها هم همین اذیت کشیدگی بودیم، یکی هیچ ما نشید، هیچ کس هم آگاه نکردیم که مقصد اینه مردک مرا زد یا نه مردک خوراک مرا خورد. خیلی چی گپی نه می شود. این کار همی بره همی ای با این چیزا در خاطرت میمونه. جایش میاد که همیاد با به خدا یک لحظت میبری که چی روزهای مثال به سری ما بود. ولی مسئله که وقتی که من یاد دارم در همون زمانهای شوروی هم مردم هم در همونجا مقصد میمردن یا یک تاش میپروند یا در همون جگان جنجال میشیدن. در همون دوره ها همین مرده ها بود. لیکن اینها باید امروز باز میگم اینها باید که مانعی خدمت ما باید نباشه. باید اینا ما در ذهنم نگیرم که ما بچه ما میتونم برن میکشنش. نه خیلی نیست. تو مسلمان باشی الله مهربان گفته است که نحن قدرنا بینکم الموت. من برای همه اختون پدری فرزندی کسی باشی من برای هر کدام ساعت معین جدا کردم. تو همون ساعت اگر زندگی نکنی ترا جان تا هیچ که گرفته نمیتونه. برای این اگر او در همون جا هم که اگر نمیمرد در خانت هم که میشد، اگر تو عقیده دینی باشد این فرزند باید بگذره زیرا که ساعتش بوچیدگی. گپ در همین تاجیکی ما اصول دین میگن. دیده همه جا میپرسم اصول دین چیه؟ بین اصول دین چیه؟ یکم ایمانی به الله، ایمانی به ملائکه ها، ایمانی به کتاب های خدا، ایمانی به رسول های خدا، ایمانی به روز قیامت، ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ، اخیران ایمانی تقدیر نیکی و بدی همه از الله هست. چیزی که به سر فرزند ما میاد همه در مقدرات هست. باید آدم به تقدیر چیزی که تاجیکا میگه تن دادن در کار باید تن بتی. حضرت جنونی میگفت که نه جنبد هی جنبنده از یک سو نخواهد تا که جنباننده او.
که شاه از پیش خود شاه از کجا شد؟ کجا سائل ز پیش خود گدا شد؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ همه در حکم تقدیرش دوانند، به هر سوی که میخواند روانند. همه در همه حکم تقدیر رفتیسته. من امروز اگر فرزندم نابسته از روسیه میامردش، فرزندی من از عسکری مرده میگم، یا فرزند من میگم ماشین زد، یا فرزند من میگد که در مقصد مکتب دیلش زد، من باید چی بگم؟ قرآن اسلام را چی تربیه کرد؟ این لله و این الیه راجعون. ما همه از خداییم، بازگشتی همه ما به سوی الله است. مسلمان باید برادر عزیز به همین باشد. دیگر این که اگر فرزندی من رفت و در همون سرحد ایستاد، مقصد از او جانب سرحد تیرباران شد و فرزندی من مقصد در همین جا کشته شد، چی باید که من دعوا کنم؟ من دعوا کنم که بچه من در اینجا کشته شد؟ شهید حساب مییابد یا نه؟ پیامبر میگه دو نفر میگه آتش جهنم کار ندارم. دو نفر، حضرت عبدالله ابن عباس حدیث میاره، امام ترمذی اسنادش حسن میگه. بین میگه عینانی لا تمسهم النار، دو نفری هست که آتش جهنم به او کار نداره، یعنی اینا ای عذاب خدا خلاصن. یا کیان یکتش عینون بکد من خشیت الله، یکم کسی که چشمش ای ترس خدا آب میریزه، ای خدا میترسه. دویم چشمی که دویم نفری که در سرحد ایستادگی ایو ملکش محافظت میکنه. اگر در همین جا مبادای همون انسان بین کشته شید، آتش جهنم میگه با او کار نداره. اینا پیامبر گفته است. برای همین اینجا جای من باید افتخار کنم که در خانه من یک شهید دارم، خانم در یک شهید دارم که فردا شاید همون شهید با روز قیامت دست ما بگیره. دعوا نکنم، باید جنجال نکنم. برای همین این خدمت برادر عزیز دلاور، این همه یک در این باید همین چقدر، یعنی انسان چقدر بغیرت باشه، چقدر مقصد همین بننگ باشه، بناموس باشه، امروز ای بای. ولی اما بعضی آدما، من نوارها را دیده بودی که وقتی یک کس میقپن ابله در ماشین بار میکنن، کامنتاری دا همین قدر حقارت ها میکنن. آخی باید حقارت نمون میگریختگی را کنن، این مردم میقپیدگی را نه. آخی چی در داری نمیره خدمت کنی؟ چی در داری؟ تو باید مرد باشی. اگر جهتی، اگر ناموس ننگ ملی و مثال وطنی داری باید بکنی. اگر دینی داشته باشی با تقدیر الهی تکیه کن. اصلا استاد همین سوال چرا پیدا شد و چرا برای شما دادم؟ موسفید گفت بچه‌ام، ما در همون ناحیه یک جا سرحدی است، از همون دهه ما گفت کسی به خدمت حربی نمی رود. همین کسی به خدمت حربی نمی رود. بعداً چیزهای نقل کرد که ویها را گفتن نمی شود، چون که ناموسی اونها ناموسی ما هست. به خاطر گریختن چیکارها نکردن. موسفید می گفت که همین نفرایی که در همون دهه منطقه ما هستند اقلا خدمت روند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که وقتی که دشمن میبید یا هر چی که است، همین دقلتر فهمونیم همین یراق قپیده تواند. وقتی زمانی نیست است که به بیلو کلند و اقلا همون یراق قپیده تواند. ما لازمی نداریم، یعنی حتی همون خانه خود، زن و فرزند خود را خودش را حفظ کرده تواند، نرود جنگ، یعنی حفظ کرده تواند لااقل. اصلا وقتی که گپ دلاور سری خدمت می روند، یعنی من به همه جوانها اولا همچو یک برادر، همچو یک بگیم خیری اونها را میخواستگی، البته گفتنیم که این هیچ وقت از خدمت باید که سرکشی نکنن، حرکت کنن که
баъзе ҷавонҳоеро ки мебинем ки худошон вақте меравану мегӯян ман ба ихтиёри худам мақсад рафта хизмат дорам, бигзор ҳамаи ҷавонҳои мо ҳамчунон бошад ки худошон ба ихтиёри худошон рафта мақсад хизмат кунанд. дигар ин ки вақте ки гап сари хизмат меравад, моҳо имрӯз 10 сол пешу 20 сол пеш нестем. чӣ гунае ки гуфтӣ ки ҳар рӯз вазъият дар як мисол суръати тез тағйир ёфтанаш мумкин аст. бале мо ҳамин тағйирёбираву ҳамин хатара ҳам доим барои худмон эҳсос мекунем. барои оне ки мо мақсад аз ҳамин хатарҳо худмона ҳамеша эмин нигаҳ доштанмон дар кор бошад, анамин нафарҳое ки бояд дар дифои бояд ватану диёрмон бояд истодагарӣ карда тавонанд, заҳмати мову гуфтугӯи мо барои ҳаминай. барои ҳамин аст ки инҳо бояд ки дар ҳамин ҷо бошанд, бояд ки хизмата бикунанд, бояд ки гуфти шумо ки ҳамун яроқе ки мисол дигар ӯ давраҳои хаяку ба ҳар чизҳое ки мардум ҷанг мекарданд дигар ӯ давраҳо гузашт. яъне ҳамун аслиҳаҳое ки имрӯз барои ҷангҳо лозимай, бояд ҳар як фарзанди мо, ҳар як нафари мо бояд аз ҳамун чизҳо омӯхтагӣ бояд дошта бошад ки то мақсад ҳамин ватанмонаву мулкмона дифоъ карда битонанд. як паҳлӯи дигар ин аст ки боз мегардем, ҳамин гумони ман ҳамин аст ки вақте ки одам мегрезад, маънош ҳамие ки падаруш, модаруш, фарзандуш, ҳамсояш вақте ба ӯ ниёз пайдо мекунад ки мара ёрдам ку, ӯ дастёрӣ дароз намекунад. маънош ҳамияй. яъне ман ҳеҷ вақт барои шумо хизмат намекунам. хизмати ватан ин хизмати хонаи ман нест. бинен мақсад ин барои як шахсияти ман нест. мисол ё ман ӯро фақат барои нафъи худам истифода намебарам, балки барои он чизе ки аз мо олӣ мегӯянд ки ватан ягона моле ҳаст ки ягона меросе ҳаст ки тақсим намешавад. ин агар аз падари ман ҳозир молу мулк мона, фарзандода агар тақсимш кунанд, ҳақ дорам ки ҳамун моли мероси падарма мефурӯшамаш, мехӯрамаш, касеро ҳадя метавам. лекин ягона моле ҳаст ки ватан ки ин меросе ҳаст ки ира тақсим карда намешавад, ира ба касе ҳадя карда намешавад. ира фақат муҳофизата талаб мекунад, ира фақат мақсад нигоҳубина талаб мекунад. барои ҳамин мегӯянд ки барои пояндагии миллат ва давлат ду чиз бисёр муҳим будай. ду чиз беҳад муҳим буд. якум, шадидан дӯст доштани ҳамун ватан. шадидан бояд дӯсташ бидорӣ. дуюм, барои пояндагиш бояд хун будӣ. то агар ҳамин ду чиз мегӯянд нашавад, мақсад аз пояндагии миллату давлат бояд мо ҳарф назанем. вақте пурсон мешавем ки ватан чист, аксар мегӯям ватан модар аст. ватан чист ки гуфтем, мегӯям ватан, хизмати ватан, хизмати модар. имрӯз хизмати модарро мекунем, аммо ватанро на кам. дуруст. ҳозир ман гуфтам ба диловар ки анамин ниёзе ки падар, модар, фарзанд пайдо кард ба ту вақте ту намекунӣ, анамин маънои чи? маънои анамун гирехтани тира дорад ки ман ай шумо мақсад агар ита гуфти чизо дағали бад кунем, ман ай шумо безорам. барои ман мақсад шумо лозим нестем. як чизи дигара дар ҳамин ҷа дар зеҳнам омад қайд кунам. бин бузургӣ аслан бузургиву азамати мамлакат, диловар, ин айрӯи масоҳат нест. бузургӣ ва азамати мамлакат ё кишвар ё диёрмон ин айрӯи масоҳаташ нест.
این از روی جسارت و غیرت نفرهایی که در همون ملت زندگی میکنن. شما یک بار مردم چچن ببینین، 1.5 میلیون اهالی داره. یکی مساحتش 17,300. داغستان ببین 3 میلیون اهالی داره، مساحتش 50,300. لیکن در یک روسیه کلان آوازه دارن. ببین این یک پنشیر، گفتی شما برادر عزیز، یک پنشیر در درون یک افغانستانی مثال اینقدر کلان، این مردانگی را بین، این ایستادگری را ببین. نسبتی کشوری همسایه افغانستان، نسبتی امروزه وضعیت چی فکر دارید؟ نصف افغانستان یا 46% افغانستان مردم تاجیک تشکیل میکند. مقصد همینجا چی بود؟ یعنی رهبر دولت چی خواست؟ گفت که باید در همو حکومتی که شما میسازین باید از تاجیک هم باشد. اونجا ترکمن هم دارین، باید ترکمن هم باشد. شما اونجا ازبک هم دارین، باید ازبک هم باشد. همین چی جوی ملالی ای؟ همین چی جوی مقصد بگیم که نادرستی ای؟ یعنی همون یک حکومتی همه شمول میگن. اگر همین همه شمول باشد، همینجا چی جوی باید قهر کردن یا چی جوی غضب کردن یا در حال مثال تهدید کردن که من دیروز اخبارهای دیروزم خوندم که ما در 24 ساعت در کار شود مثال تاجیکستان رو میگیریم. آخی آیا برادری عزیز و گرامی، من بدانم که سخنی نادرست باشد، پیشنهادی نادرست باشد یا ای عدل عدالت دور باشد، هرچی میگین باد. دیگه وقتی که پیشنهادی معقول ای، انسان باید که از عقل اینها باید استفاده کردن در کار. زیرا اینها الکی خیلی جهان آموختن. خیلی سیاست چون الکی در روی دنیا معروف مشهور شدگیان. از اینا آموختن در کاره. حضرت علی را بین چی میگه؟ نگاه نکن که کی میگوید. ببین که چی میگوید. با کی بدنش اهمیت نته، با چی بدنش اهمیت بته. من یک قصه از ذهنم آمد. زمانی که پیامبرمون مکه را فتح کرد، تصور کنید که ای مکه چقدر اذیتش دادن، عذابش دادن و از مکه پیشش کردن. وقتی آمد مکه را گرفتند، بیرق در دست سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده در وقتی در آمدن مکه میدونی چی گفت؟ گفت که امروز حرام ها حلال شدن. مقصد امروز دیگه برای ما اجازت است که ما خونریزی کنیم. اگه ما را که پیش کردین مکه، اگه ما قصاص میگیریم. ابو سفیان میگه این سخن در آورد به پیامبر رسون که سعد ابن عباده میگه خونریزی امروز حلال شد، ما قصاص میگیریم. پیامبر ما برادر چیکار کرد؟ در و بیرق دست سعد گرفت و با یک روایت در دست حضرت علی دادش، با یک روایت در دست بچهش داد. گفت اینا برداشتن تا دیگه حق نداری. برای سخنی مقصد بسیار خطرناک است. ما دفاع از مردم مقصد پنشیر میکنیم یا دفاع از مردم تاجیک میکنیم. تاجیکی که با مسلمانن. برای همین امروز مقصد نگاه منم همینه که اولا من خداوند دعا دایم، من در همه روزهای اولی که اینا در آمده بودن من گفته بودم که خداوند یک آرامی را به همین ملت نصیب کنه که همین مردم جنگ زده مانده شدن، بیزار شدن. در بابت اهل بودن ما، سرجم بودن ما، از محل بازی ما علت به ملت میرسد. ملت ما را از این علت نگه دارد خدا، اگر خطا نکرده باشم. یعنی کدام واسطه ها هست که مردم را اهل کند، مردم با یکدیگر اهل باشند، اهل شوند که در هر پستی و بلندی، در هر مصیبت ما باید که همه
ҳамун яктаниву якдиливу аз ҳамун як гиребон сар бардоштану дар паҳлӯи якдигар истодан имрӯз барои ана ҳамин миллати мо бародари азиз мамлакати мо хеле ва хеле муҳим аст. як ояти қуръон дорем дар сураи мурча намл ояти 17 ё 18 аст. мега қолат намлату я айюҳан намл удхулу масокинакум ла яҳтиманнакум сулаймону ва ҷунуду ва ҳум ла яшъурун. бисёр як аҷиб барои одаме ки агар хуб андеша кунами оята. мега мурча гуфт, алло мега мурча чӣ гуфт? вақте ки мега ҳамун омади лашкари сулаймона шунид, гуфт эй мурчаҳо, ҳар кадомтон дар сурохиҳотон дароен то сулаймон бо лашкараш омадистай то шуморо поймол накуна. дар зериш худо раҳмат кунами донишмандора гуфтанд ки мурча метавонист ки ба танҳоӣ худаш вориди ҳамун сурохӣ шава, зеро онҳо машғули кор буданд. онҳо огаҳӣ пайдо накарданд ки сулаймон бо лашкараш омадистай. лекин мурчаҳо дар алоҳидагия миллатанд, паррандаҳо дар алоҳидагия миллатанд, ҳайвонҳо дар алоҳидагия миллатанд ё як гурӯҳанд. одамам дар алоҳидагия миллатай. ғами миллатша хурд ҳамун мурча, ғами ҳамун гурӯҳша хурд ва онҳоро фарёд зад ки дар сурохиётон дароред. донишмандои мо мега агар ҳар кас имрӯз ҳамун эҳсосеро ки мурча дошт, то ки тамоми бин ҳамдеҳаву ҳамватанаш поймол нашава, ҳамаи ӯро ба сурохиёт даъват кард. агар ҳамун эҳсоси ҳамун имрӯз дар мо инсонҳо боша, бисёри мушкилотҳомон рафт мешавад. диловар, бисёри мушкилотҳои мо рафт мешавад. ҷунайди бағдодӣ дар ироқ зиндагӣ мекард. гуфтанаш ки ҳазрат дар бозор ҳамаи дуконҳо сӯхту, лекин дукони шумо насӯхт. гу алҳамдулиллоҳи роббилоламин, худоро шукр гуфт. вақте ҳамин гапа заду одами андешаноки буд, дарҳол забонша газид. гуфт ин чӣ сухан буд ки ман мақсад он дуконҳое ки сӯхтаанд, яъне гуфтум майлаш бисӯзаву аз худам насӯза. мега барои ҳамин як алҳамдулиллоҳам 30 сол астағфируллоҳ гуфтам. агар мо бародари азиз имрӯз ҳамун гуфти шайх саъдӣ паша чун пур шуд бизанад пилро бо ҳама тундиву салобат ки ӯст, мурчагонро чу буд иттифоқ шери жаёнро бидаронанду пӯст. агар имрӯз мисли ҳамун пашаву мурча агар мо туб бошем, ҷамъ бошем, диловарҷон, мақсад да мо аз ҳеч ка ҳарос надорем дига. агар мо ҳамин хел бошем, ба хотири ҳамин аҳл будани мардум, ба хотири ҳамин чиз будан, кадом воситаҳоро истифода барем? мисоли оддӣ мо дар самти худамон, як нафари дигар дар самти худам, кадом роҳҳо ҳаст ки аку имрӯз ҳар як нафаре ки мисол мо дорем, мисол адибҳо дорем, шоиро дорем, воизо дорем, хатибҳо дорем, хоб бигем блогерҳо дорем. аз ӯ гуфти шумо ай ӯ суханҳои фаҳшу беҳудае ки шумо дар интернетҳо партофтана, якборак ҷустуҷӯ кунед дар интернет суханҳое барое ки ҳамбастагии мо, барои ҷамъи мо, барои иттифоқи мо, ҳар кадоми мо имрӯз интернета бояд ана дар ҳамин роҳ бояд истифода барем. иншоаллоҳ ака барое ки имрӯз ҳама аҳли интернет чӣ диге. вале назар ба оне ки шоирову дигар гуфтаентон, блогерҳо бисёр саҳми бузург доранд. аммо шумо дар ҳамин блогерҳо розӣ ҳастед дар кору фаъолияту зиндагиашон ки дар дохили шабакаи интернетӣ ҳастанд? аъзои бисёр доранд. албатта ҳамон блогерҳое ки ҳақиқатан барномаҳошон барномаҳои ҳама тарбиявие, барномаҳое ҳаст ки фақат ва фақат хайр дар дарунаш ҳаст,
албатта мо барои онҳо даст мебардорем, мегӯем офарин, инҳо ҳам мақсад хизматгорҳои мо ҳастанд, инҳо ҳам хайрхоҳҳои мо ҳастанд. барои ҳамин албатта мо мисол дар ҳамон блогерҳое ки ҳамин хеле заҳмат мекашанд, мисли шуморо бибинин, мисол занг мезанин, мековен нафарҳоро, аз киҳо мисол чӣ маслиҳат бигирин. агар ҳамин хел блогерҳо дар мо мисли мисол шуморо дар чанд минтақа бошанд, ҳар як минтақаро ҳамон аҳли фаҳму аҳли даркша агар истифода баранд, ҳама гул мешавад. диловар تعریف کردید بخیر به هر حال تشکر. خیر است، هیچ گپی نیست. ندار. یک سال قبل یاد دارید در همینجا صحبت کردیم، یک سال شد یا 2 سال شد؟ یک سال می شود. در بابت داغ روز بود، در بابت بازوری شوهر دادن دخترها بود، در بابت همین جدا شوی ها بود. امروز هم گمان میکنیم که از این برنامه مردم به خود چیز بگیرن و همینجا باز آشکارا میگیم رفت و یگان سخنی ناجوی زدیم، یگان خطاگی از جانب ما سر زده باشد منظرت میخواهیم همه طرفه و حتما باز در این مدت وعده میدیم که رفت و فرصت شد یگان چیز مهم شد باز وا میخوریم و هر چی که از ما هست کوشش میکنیم برای شما ساده کرده بفهمونیم. در آخر چی گفتنی دارید به تماشابینان ما؟ ما هم مثل شما اگر هر یک انسان به اشتباه نیست، به خطا نیست. امام مالک میگه با انگشتش قبر پیامبر هم تا نشان داد، گو بغیر همین همه ما خطا کاریم. برای همین میشد انسان خطا کنه، اشتباه کنه، لیکن فقط مقصد ما همین است که مردم ما باید متحد باشن، مردم ما باید سرجم باشن، مردم ما حاضر فقط و فقط باید که یه هدف داشته باشن، همیشه در پی همین آبادی هایی که امروز دلاور به یگان مبالغه میگه کوری که در پیشت گوره، وطنمون آباد کنیم، در غم ملتمون باشیم. سخن آخرون من همین دلاوری جان. بسیار خوب، تشکر زیاد استاد. تماشابینان عزیز به شما نیز تشکر که وقت خود را دریغ نداشتید و ما را تماشا کردید و خدا نگهبان شما نیز دعا و تمنیات ما چنین است. خدا نگهبانتان. رحمت.